Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Hi ndlela yaleyo amukela eka Dilolostro YouTube channel. Ku va mi lange xitichi xa hina xa ka YouTube mi endlangi xihoxo hi ku laga Dilolostro YouTube channel hi kona xigodini xa Mampela. Eka n'hweti ya N'wendzamhala lembe ra 2022 tinkuzi timbirhi ta ka Gaza ti ta va ti hlanganini naswona ti ta va ti pfaleliwe endzeni ka xivala xin'we, ti ta va ti karhi ti gwabana naswona swi ta tikomba leswaku n'winyi wa xivala i mani exikarhi ka vakulukumba lavambirhi. Hi nga va hi vulavula hi mani loko hi nga vulavuli hi Benny Mayengani the president na Mr Post. Eka n'hweti ya N'wendzamhala lembe ra 2022 hi vumbirhi bya vona va tshembisi leswaku ri va ta humesa ti-album leti eka tona va nga tshembisa leswaku ri ku ta va ku karhi ku yevuriwa munhu, ku ta va ku karhi ku bifiwa munhu kumbe ku ta va ku karhi ku tseketseriwa munhu. Se loko hi langutini hi vona nga ku vakulukumba lavambirhi kahle va phika na vuntanga. Loko ho tsundzuka eka lembe leri nga hundza loko Benny Mayengani a humesa album ya Tiko ra ka Hina, Mr Post u ringeti matshalatshala ya ku lava ku lata pfala album leyi kumbe ku sivela album liyani hikuva a kumeka a feature-riwa eka album ya DJ Gift loyi ku nga muhumelerisi wa yena leyi a yi thyiwe leswaku ri Mihloti ya Ngwendza, kambe a swi tswalanga mihandzu. Swi tlhele swi endleka nakambe na le ka tlhelo ra Benny Mayengani hi N'wendzamhala loko Mr Post a humesa album leyi a yi thyiwe leswaku ri Xitulu xe le ximatsini. Hi voni Benny Mayengani yena a feature-riwa eka album ya Sikiza Boys leyi a yi thyiwe leswaku Dilika Ntshava, kambe naswona a swi tswalangi mihandzu. Se hi N'wendzamhala vakulukumba lavambirhi a ka ha ri na ku doja, a ku ri na laha munhu a nga ta tsutsumela kona. Hinkwavo va ta va karhi va humesa ti-album hi n'hweti leyi fanaka. Ri ta va ri nga ri ro sungula leswaku Benny Mayengani the president na Mr Post va humesa ti-album hi n'hweti yin'we ku nga n'hweti ya N'wendzamhala. Hi ta tsundzuka hi lembe ra 2020 loko Benny Mayengani a humesa album leyi a yi thyiwe leswaku ri Malambani. Mr Post u vuye a humesa album leyi a yi thyiwe leswaku ri Moya wa December. Kambe loko hi langutini layani Mr Post va fike va hluleka hi mhaka ku album leyi ya Malambani yi fike yi karhata swinene. Se a hi swi tivi leswaku eka lembe ra 2022 ku ya hlula mani exikarhi ka Mr Post na Benny Mayengani. Loko hi langutini vunanga bya Mr Post hi vona byi fiki byi antswa swinene. Loko mo languta vunanga bya Mr Post byi le ku karhateni swinene na le ka lembe leri nga hundza lembe ra 2021 hi N'wendzamhala loko va humesa album ya Xitulu xe le ximatsini. Album liyani ku vulavula ntiyiso yi fiki yi va njhamba naswona ya ha ri ku karhateni na sweswiwa. Se eka N'wendzamhala ya lembe ra 2022 va ta va karhi va humesa ti-album ta vona hi n'hweti leyi fanaka. Se hi ta vona leswaku ri i mani loyi a nga ta va muhluri eka lembe ra 2022. Se ni nga vula leswaku swi le henhla ka vona vakulukumba lavawani leswaku va ya tirha hi matimba hi ku loko mo languta loko va rhambiwa leswaku va nyanyula ntshungu eka tigigi to hambanahambana va fika va vula leswaku ri hi December hi langutela swa matimba, leswaku un'wana na un'wana u vula leswaku ri hi December u ya ku pfaleni, kambe mitirho yona yi fanele yi vulavula. Hi ta va hi rindzele leswaku hi N'wendzamhala hi vona leswaku ri kuzi leyi nga ta hlula leyin'wanyani hi yihi exikarhi ka Mr Post na Benny Mayengani the president. Loko ni langutini exikarhi ka vakulukumba lava a ku na xinkambani, hinkwavo ka vona hi tinqambi leti nga na ntikelo. Se a swi laveki leswaku ri munhu a debyisa tintambu hi mhaka ya ku hi N'wendzamhala a nga kumeka a dya khisimusi ku vava. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laga Dilolostro YouTube channel hi le xigodini naswona u fike kona exigodini xa Mampela.